So, saya mau tutup bagi tahu peringatan kepada para dealer semua. Tuan-tuan, mungkin customer dia tak nampak macam mana dealer nampak. Tapi yang lebih sedih lagi, kalau dealer nampak tapi tak buat decision betul. Kalau orang datang kepada saya, dia tanya saya, macam mana saya mau grow masyarakat saya punya begini. Satu soalan yang saya akan tanya dia selalu. Sudah buat decision ke belum? Once tuan-tuan sudah buat decision, tapi mesti tambah. Buat decision dengan komitmen, insyaAllah, exponential growth akan bermula. Tapi kenapa tak exponential lagi? You haven't made your decision. Itu saja jawapan dia. Sebab tu saya naik dekat sini. Kenapa? Saya buat decision dekat MBC 2.0. Malam tu juga saya decide. Saya tak boleh jadi ni. Memang dahsyat. Memang kena buat decision malam tu. Saya jalan terus lah. Tapi kalau tuan-tuan dah buat decision, buat 2-3 kerja kiri kanan aku ni, bisnes kacang ke, publish book mobil kacang, ada salah. Nanti publish book nampak, marah Tuan Zul. Tapi Tuan Zul tak marah, benar kan? Bisnes public book nanti owner kacang ni marah. Memang kita akan dilema. Okay?